Mao na pahitabo diri sa atong gamay nga farm guys no, nalinan ta og bagtin, nang harvest ta og asula ug napo tay bisita nga nagpalupad og drone. Ari ta magsugod sa atong asula guys, nang harvest ta kay nata ihato dito sa courier. Padayon ra gyapon ta sa sigig pamaligyag asula guys no, pero wala sa lanta nagbaligya katong mga lagyo na gud kayo kay init mo kayo ang panahon karon. Ako lang ni gihatod sa courier bisan og gamay ra kay naa man sa ko gilakaw sa lungsod. Maayo na lang pud ba pang gasolina. Gamay ra man tuod ni pero kwarta na sad. Ug sakto kay pag-abot na to sa balay no, natay bisita nga naabot kay mutan-aw ko no sa tuwa mga baktin. Ug gibayran na pud dayon no kay giganahan si ma'am sa tuwa mga baktin kay nindot ko kayo mga lawas. Ug nipasid din si ma'am kay magtagbo ko no siya sa iyang kauban ug gibayran dayon ni ma'am no ang upat ka buok nga available nga atong i-post kanina. Ug dali ra kay sila nabalik no ug nagtatan-aw pa sila sa to ang gamay nga farm. Ug itudloan po na to no kung saan ang pagbuhi sa asula kay ato man isang tagaan og usa ka box kay ang ilaha ko nung gibuhi sa una nangalata. Kay maayo na lang gud pod kung managhan niya ang asula makatabang-tabang pud siya sa laog kay mahal magud kayo ang laog karon sa baboy. Usa ka box atong gihatag nga asula nilang ma'am no dali ra man sa ning managhan. Ug mao to ato nang grade ang sako no kay mao man sudlan sila ang mga napilian nga mga baktin. Grabe guys, mao pa lang gyud pagluta sa atong baktin no, nahurot na gid og kahalin. Salamat kay sa grasya Lord kay wala kita maglisod ani sa pagbaligya. Ang nakanindot ano kay wala kay ta gasto sa laog ug dako-dako kita og ginansya ani. Ug mao ni nakanindot sa atong mga binuhi diri sa atong gamay nga farm guys no kay wala kita maglisod sa pagbaligya. Dako gigenta ba ang social media ug kani po nga ato ang pagblog-vlog. Nya kay wala man tay cameraman no, ato nang balikon atong cellphone bisag layo na kay tag naabtan. Sariling sikap kita diri guys no, wa kita reklamo bisan og nakalisod-lisod na ta. Kani lagi mangandoy ta nga madato, lisod man pero ato gyud pugson. Ug mao na to guys no, ato nagarga silang motor ang mga baktin para makapasin na pud sila kay basi hangato na po ni ang mga baktin ba. Ug samtang bisita diri guys no, na inaabot nga bisita kay mutan-aw kuno sa ato ang gamay nga farm. Ug nibasi din na ug una sa sir no para maputang na kuno sa ad ang ato ang mga baktin. Nawahi pa si ma'am kay nagbayad pa man siya sa iyang kuwang through GCash sa ang iyang pagbayad. Ug ato din nato sila sa sir no dito sa Loyo kay ato pa na silang isuroy sa ato ang gamay nga farm. Na curious kasi si sir sa ato aswala no, mao nga nagkuha gid siya ug iyagyong giklaro og tan-aw. Ato na lang po nang gitagaan sila og sticker no kay grabe pa man gyud layo sa lang gikanan guys, gikan pag na sila og panglaw. Kita ra gid og kani ato ang gamay nga farm ang ilang gituyuan og ari. Pero dire ko na excited kay napagawa si sir og drone kani mauna ni akong gipabot kana gita aerial view sa ato ang gamay nga farm ba. Og isugdan na dayon na sir pulo pa dayon drone no, sakto kayo kay na sunset. Og na-miss ko sa pagtan-awan ni guys no nga nanay drone nga lupad-lupad sa ato ang gamay nga farm og nagunahuna na pud ta nga magpalit na pud balik og drone. Pero tay kanindot sa view guys kay ang unahan na mo nga mo ang gamay nga farm kay mga bungtod na. Og tuara guys pero tay kanindot tan-aw no kung ato gid sa babaw tan-awon ang ato ang gamay nga farm. Wala pa lang gid actual ani nga kuha guys no kay basi nagbiyahe pa sila si sir ba nya kita kay paspas mo kita maka-edit. Update ra ta po guys no sa actual gid nga kuha sa aerial view sa ato ang gamay nga farm. Starring gyud kay guys no ang ato ang pispang grabe man sa gunin dakuha. Sige lang pohon manifesting magapalit na pud ta og drone. Pero dili pa nato na priority guys no kay ang priority nato karon kay mapalit man og yuta. Invest wisely kita sa atong kwarta guys ug hapon naman no nipasin na pud sila si sir ug atong ikuyogan kay na ilang sakyanan to layo gi parking. Og salamat kay sa pag-ari ma'am sir, balik mo pohon og maora na for today's video.